IFM News. Lokal. Idol John, come in. Ay. Go. Nadutukanan sa formal City Health Officer ni Dr. Rodrigo Catcatan Jr. iti syudad ti Lawag. Imo na anay pa sa iti sanggunyang pandansod ti conference. Ket imbitaran met isuna para iti na sa o nga atang. Pinadayawan iti si Bubukala Konseho ti doktor ket nagyaman met isuna iti panakakonkoren ti posisyon para kunkuan. He has been with the City Health Office since March 21, 2000 up to the present in various capacities. From March 21 to 2000 to November 2016, he was the medical officer for. From November 3, 2016 to May 31, 2024, he was the rural health physician. And from June 1st, 2024 to the present, he was the rural health physician and officer in charge of the City Health Office. Dr. Catcatan has undergone several trainings provided by the Center for Health and Development, the Provincial Health Office, and the Department of Health Academy. I am now ready for interpellation. The discussion with Honorable Fazal Speech. Before we proceed to the interpellation, let's hear some words from Dr. Catcatan since we are suspended also that we could hear from him that the ayat na nabalin natin at the City Health. Honorable Dr. Catcatan is recognized. Thank you, Mr. Chief. I just would like to express my sincerest gratitude in advance, kasi hindi pa naman concurred, to our good mayor and to this August body for entrusting me this responsibility of becoming the City Health Officer. And I would like to promise that I will guarantee that every Lawagueños will be receiving na mabibiyayaan ng mga pangkalusugang benepisyo. Thank you. Paset ti panaka-idasar na itibiyang tisang kunyang panlunsod at conference ni Dr. Rodrigo Catcatan. So okay. So ano tayo process na dito, Idol Joan, after nga madutukanin, ano ti formal mat nga panagtugawnan? Insigida ba no kwan? Wano pirmaan pa iti mayor? Awen, pirmaan pa iti mayor, Idol Bernard. Isudya ko na itat nga in advance ko na na. Okay. Apay sino ti unang isuna kadeta City Health Office? Bale, nagtugaw, Sino sinaruno na? Tiket ni mo Dr. Adaya, Idol ni Dr. Adaya. Napanan na kami ni Dr. Adaya. Nag-retire rin? Okay. And then, isot si Maruno. Isot next on rank. Tiket ko sa en? Owen, Idol Bernard. Okay. Adan sa ibagbam in tatay. 2000 pa ilaeng, ada iso na ti city government, Idol Bernard. Ken taga Sudipen La Union gayam iso na. Nagadayo? Nayasawa iso na dito ili ti San Nicolas. Ngayon na edan iti Camellia Homes. Iso nga, iti meten Lawag City nga ag serserbi iso na. Wana. Kanayin nga mga interview iso na. Di babayin kada kayo. Ket maayatak di ito the way how he handles situation and information about health in Lawag City. Ito nga kung nakat naurnos no ma-interview iso na iso nga kahit ko nga dinggen tilang jak kayat dati makatagari dati aglawlaw na kasawan doktor nga agsasao di nga men Joan. Awen, Idol Bernard. Pakibagaman di day. Ibagaman di day. Tatang formalan nga. Agbalin ka nga chief iti City Health Office. Nagtagari. Makita na. Kata na ma-interview ka. Ada pala dito. Mangig mo nga. Chichismis yan. Aglawlaw na metin. Mangig po pwede. Dito magchichismisan da. Naka-headset na. Mangig ko amin no kwa. Kas kumakadeta pa nagsangit iti may isang adarna. Dita likod mo. Kadig ito yung gondaway Idol Joan. Okay? So congratulations kini Dr. Rodrigo Catcatan Jr., the new chief of City Health Office ng Lawag. Okay, go ahead, Idol Joan. Damag iti syudad ti Lawag, kadwa iti 99.5 at Lawag, Idol Joan 15 tatak or